Bujo genwa bidaske kwe and imaa nungum inga gagigidod ojibimon and okiwin. And ian ni niswe oshke kidowanan. Gigido eo indiso gigidowanan. Aha. Ingo gigidowanan. Eo Indizhaa omaa. Indizhaa omaa. Indizhaa omaa. When you're done. Indizhaa omaa. Gina tam. When you're done. Aha. It done. Indizhaa omaa. Gina tam. It done. Goyak. Oh, baba biginda. Shout it. Indizhaa omaa. Gina tam. How mi goyak. Mi yo. And that phrase is just, I am going here. I am going here. Indizhaa omaa. Aha, nish go gigidowanan. Second phrase. Indizhaa imaa. Indizhaa imaa. Indizhaa imaa. Weweni ikadod weweni adan. Indizhaa imaa. Gina tam. How mi goyak. Minawa idan. Indizhaa imaa. Gina tam gidai kadod. Mi goyak. Onijashen. Giminotagos. You sound great. Baba biginda. Let's shout it. Indizhaa imaa. Indizhaa. Oh, ganja. Indizhaa imaa. Gina tam. Baba biginda. Indizhaa imaa. Mi goyak. Giminotagos. Niso gagigidowanan. Your third phrase. Indizhaa iwidi. Giwi goshkwani gininjinj. Iwidi. Giwi iwidi. Giwi is it again. Indizhaa iwidi. Your hand, it's like jumping up because it's way over there. Indizhaa iwidi. Indizhaa iwidi. Indizhaa iwidi. Aha. When you're done. Indizhaa iwidi. Get a time when you're done. Goyak. It done. It you. Indizhaa iwidi. Get a time. Mi goyak. Giminotagos. Mi jigwa bababi ginda. Indizhaa iwidi. Get a time. Mi goyak onijashin. Giwi a budget tone at you. Ishbin giwi a jamen. Giwi a jamen. We can yeah. If you're going anywhere. Anuj. So our first phrase, Indizhaa omaa. I'm going here. Second phrase, Indizhaa imaa. I'm going there. And your third phrase, Indizhaa iwidi. I'm going over there. Gina tam weweni ikadod. Meanwhile, weweni oshabigani yo oshke ikadowanan. Gagigidowen. Nasabigo. Mi gwich bisandawa and gigawab min waiba.